Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'Amerika. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Amerika muri iki cyumweru. Ikiganiro mumaze kumenyera ko kibanda kuri politiki ya Amerika. Ubu dukomeje kwibanda cyane ku matora azaba mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Bahaye ikaze. Nyuma yuko wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump ahamijwe ibyaha byose yarakurikiranyweho byo guhimba inyandiko z'ubucuruzi, birashoboka ko mu kwezi gutaha yatabwa muri yombi. Urubanza rwa Trump rwagize ingaruka ku bayoboke be yewe no ku ba Perezida Biden bazahangana mu matora. Abasesengura ibya politiki bavuga ko guhindura abanyamerika batora ariko batarafata icyemezo cy'uwo bashyigikiye bizagorana. Donald Trump ashobora kuba ari we perezida wa Amerika wa mbere uhamwe n'ibyaha nk'ibi, ariko nk'uko byatangajwe n'umwe mu bamwunganira amategeko, yavuze ko ibibazo Trump arimo bitigeze bigabanya ukwamamara kwe muri ibi bihe byegereza amatora. Ibikorwa byo kwiyamamaza bya Trump byaciye agahigo mu gukusanya inkunga, harimo n'iy'abantu ibihumbi 100 bashya biyongereye ku bamushyigikiye nyuma y'amasaha 24 amaze guhamwa n'ibyaha. Ndatekereza ko abanyamerika babona uru rubanza urwo ari rwo, kandi ifite icyizere cy'uko ibintu bizahinduka nyuma y'uko tujuriye. Mu gihe cy'iburanisha, abashinjacyaha bavuze ko Trump yahimbye inyandiko z'ubucuruzi agamije guhindura ku buryo butemewe n'amategeko ibyavuye mu matora yatsinze muri 2016. Ubu icyemezo cy'urukiko cyahamije Trump ibyaha ashinjwa cyumvikana nk'ikitazamufasha muri politiki, cyane cyane mu birabura batora. Ibi bishimangirwa na Westmore, guverineri wa leta ya Maryland ukomoka mu ishyaka ry'Abademokrate. Ikigomba kugarukwaho n'abaturage ni ukuba ufite umuntu, kugira umuntu nka Perezida Joe Biden wita cyane ku hazaza heza hacu hari imbere. Mu kiganiro cyihariye cyanyuze kuri televiziyo Fox ku cyumweru, Trump yagaragaje ko ashobora gutabwa muri yombi cyangwa agafungirwa mu rugo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa karindwi. Sinzi niba abaturage bashobora kubyemera. Rwose sinzi ko abaturage bashobora kwihanganira ko bibaho. Ndibwira ko ari ibintu biremereye abantu ku rugero ruri hejuru. Abashinzwe ibikorwa byamamaza Biden bakize agace ka video ku rukuta rwa X handitseho amagambo agira ati, umugizi wa nabi Trump wahamwe n'icyaha yavuze ko hazabaho urugomo naramuka afungiwe iwe mu rugo. Mu gihe biteganijwe ko Perezida Joe Biden azakomeza gutsimbarara ku butumwa bwe avuga ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, kwiyamamaza kwe ashobora gutangira kugukoresha nk'iturufu yo kwibasira Trump wahamwe n'ibyaha byose yarakurikiranyweho. Susan Stokes, umuhanga mu bya politiki muri kaminuza ya Chicago, arifuza gukoresha amafaranga ye, imbaraga afite mu rwego rwo kwirinda kuryozwa ibyo yakoze. Mugomba kwitegura ko ibyo bizabaho. Stokes yongeyeho ko uretse no kwita ku bantu bamushyigikiye, kwiyamamaza kwa Trump byaba byiza baramutse bahinduye ingamba zo kwigarurira abandi benshi batora. Wenda nk'abagore batuye mu nkengero z'imijyi bashobora kuba bataramenya neza icyo bagomba gukora mu kwezi kwa 11 muri 2024, kandi birakenewe ko bakwerekwa impamvu yatuma batita ku byavuye mu rubanza. Biteganijwe ko aba bagabo bombi bifuza gutegeka Amerika bazakomeza ibikorwa byabo byo kwiyamamaza mu gihe hateganijwe ikiganiro mpaka cya mbere kizaba ku itariki ya 27 y'uku kwezi. Ikiganiro Amerika muri iki cyumweru naha gihumurije. Turabifuriza gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'ijwi ry'Amerika, kandi ndabashimiye kuba mwaduhaye umwanya wanyu. Mwari kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Mugira amahoro.